eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Botuko wa merongevere na kianda mutinyo gatatu mwaka wechiri bubere merongevere na 5 na gosogiro mwancho muriro getembe television na kikiunga kya mamungusi ekine kiunga chinsa inye weekendi asenchera yo wekera nuntenga thireni nyaboga havira kariri cross media transmission era kone kemna chibichechi gana mariogi ngwekera chiri asenchera yo wekera kabana into kweka omwera tokumanye igatiari abere kwaga kwanekewa korwa chingongo inye chinse ya Kenya. Natogo chakanego ya mateyemo kuru kinyoro kya Nyasancha Metembe kikotoka ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii yesokire na kuborio obokonyi eriwisanya chishiringi emilioni ya mono guto isano echira chikubakonya gwakana ebili ya nyagitari ejemaiga yo umwana mumurabu engeyo gotwara umuchando bwengoro egikaki myaka 15 nemo gwikira boniga korangana ne amateyo niko bagoteba osini ko baherere buna niko chie tunyagitari asabono babet bakumanyoga buna umuchando y'ubwengaro nigo oikeire stage yo mwere gento kya retro kwego sase family yo asabono besokina kuburia barayi na ndo bwense bwate ogwanchokuya ko bakonya eri banyare konyora chibese nyagitari umumuro yo anyare ko bwenigo muri kito Daniel ntiri na nyare kobeka ikambia ya sia mateyo na gotwariganira orobotiro ko bwatia
Nomugano w'umusae Enoch Mecha w'emyaka yigatwa kurwa ase kenyero kia Nyansancha Metembe ekegotoka Kisii Central ase bunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii uyo menyere erongori yoka nechindagera chingo ase gika kiemyaka 15 noyo mobono kubwatekana n'omochando w'enkoro iyo egotebekana etichete emekia y'eng'encho na owenerete gochinchigwa emekia iyo. Lakini omwana oyo agaika bono nkera achaka koba bono ng'ororekanire obweneire gokora ebinto byaye agachaka tu n'omucheso oyo ogendereire mpaka obeire oborwaire twabeire ogoeta kere nyagitari orwaire ombororekaneti engaki twabwate chibesa eri bono twamoete ng'a tiga tooni oboremo egere omwana oyo aringoriwe emanyekane ng'a mochando kiabwate orwaire ombocheti kororekana nkera twakorire kere egento pi nario oborwaire bwa omwana obwachaka kororekana bono waminyokire emiaka twarwanire esegi boronge bono totige gochimae emiaka 16 bono ero twarwanire bogeka boronge yaikire bono maximum tutarochi motu tutarochi maya. Umusae Mecha nigachagete koigobe omwaka bwekire bubere na kianda nakaba kagopimwa analia komanya omochando na tochete kororekana wika mapemo mwako iga chingaki ochete kororekana na akaegwa amatuka make yokomenya onye mochando iga tokogororwa enkore abanyagitari batete osebo nabo gwikira bone murango igo egwaka mono ngwika nasirikwa yana sana muno butukoneka ngutara abanye ere nene na imagine ari ensemo iga nemekinere tije tebere neri jwega niri gochigo ngeriwa erosikwe ere nene nemekitiriwe timanyinga naringe stage C boni abatete stage D no marika masakara nyagitari na ororo ina abatete stage yo mweli stage D so bagato ushauri tokora mapema kini mapema yene chiganiri umugaka Joel Ogamba no monginoye Alice Mura asense mwende nigo barase chimbero cyokoliyo bokonyi na gwaka chisimi analia konyora no nyene ntururu engana bateba yaboboliriye chitoro birangara rizogo twale ndinge sana none ndagira ngani tentor kurba chikaso na wango somo abandale lakini utaboka nyo sana ne ono ko yasa baka mambi birangara ndinge mami jiko kanyo wana no monto marabi onyo maruakia okoboka botinde tesiorori na tuna tolega no mongina na tuna tutiribia umusawiga nigo bono hawendete gwisania shilingi milioni 1.5 achikoweni wa asenyagitari ya Tenwek ime ya bometa sebabulio ndebwensi obwatomoyo bugwancha nabarai kurwa serongo rwo gusiko mokonya iri enkoro yaye egendere gwa kamanyinga anjo gusaba nari gusaba mbyo na singinja abanye kinyoro ni familia yani kya batinira mona inje kurwe emyaka yonsi ngake yonsi kini ndo nari gusaba kenene kya stage yibata bete ni reo moelio oko ganinari ko boria ndo wensi onyikwete ndo wensi uranda ro fesiri kwe sauti ye ankonye kinde moyo nyasaye na bakubasisinia baki bali bonse baigwete riogiri motokonye so wanja kwino tuntu bwatia mangi bono na itu tusinyirenga itugo chakera na nga itugo kora asinga korara kora kutari korara mane to chwe kesale twalira bono twasina kibono togokora nkurubutheregeta seni kiagetembea kuruiga se bunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii ritrene ngurukwa Daniel Ontiri Mbia mono murikito Daniel Ontiri nano kwegena gwaito buna bari bonsi mwarorire oroboti oru mochi gokunwa nengane yo na monyare gokonya efamily eyo na togoska bosio nigo osekero aboro kigo gosechi skuru chirobeire goche goskubungwa erio aboro kia bachenga ase mutumuko bweta mwentangani nigo bono omworo kyo monene gwe skuru ya banyaroka ya Seronga egotoka igodi ya Bogichoro ibungi ya West Mugirango county ya Nyamira ase reta Jeni Nyanumba airire chinga kichiga na kosemia
abaibori asa ababori kurenda abana babo chingaki chiga bagocha aserusa ili kubatanga korwa wesanania na mario yogotindia boigo kuibwatania ne chisabu chimbe echichira chikoreta osichirairere okonyora kwa marito amapema na boigo okubwatania na boigo se kobasemia tibachaka korundia chipigipigi nebinto binde ebinge birachikoirera abana abo gosiria gosira ase amatuko arebosio kokwana asomoyega bwimwa masabo gose ACRari oyochireta mochi skuru aho kurase county ya Nyamira nigo murikyo monene bwekanisigi ya Adventist ase conference ya Nyamira Pastor John Nyatogo abori abayibori bonsi kobeka abana babo asa masabo na koteba masabo naro arache gokonya ekegore kya ange murikyo tofatike dikisemba na roboti rasenchira ere yobokirano Chiskuru emerongo ebere na isatu ni gorero baikirana asomanyeka bwa masabo yogokora chirari echiga chimanyikeine buna akarari ase omwako yo ase chiskuru echiga chire inze kanisa ya Adventista na nigo omonyega oyoiga okorekana ase skuru ya Banyaruka ya Sironga yogotoka ewodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira. Era yo moeli pi still just ya very cheap abana b'eschool school cha rero go bama na ntwa sengi cy'umuriro yo monene ci school yo merongo ibiri na isatu cyari cy'intana cyose cyabusini kindi cyari province ya Mayito ya Mabei toko bakanyasaya na komobone sengi school cha Sobonge asengi njo yo posasi muko ya kwa bene wamo kwa bana baita bamura amana baisiki asiri tukoria rero tuaba kwaneire asobonge no mukwaniryo rero uri ngomone of justice kiage usembiri abana but part of the family yani baba mune family ikara bakurwa ase family batarare micande ko kubanyara tugendrenga amangana ya rero baba bakurandirwa na kuni chingoro cyabo aiga ni gomorikyo monene bwe kanisa ya Adventista ase conference ya Nyamira Pastor John Nyatogo aira chinga kechiga na kukwanira obuya bwa masabo ajaiga ase aborokiwa anene ase amagima abo. I want to wish you God's blessings as we worship together, and I also want to wish you success in everything that you endeavor. So that as you come out of your institutions, you are useful people in the society. God bless you so much. Engana eyoyobuya wamasabo ajaiga ase chiskuru nigo yaewa chinguru no Pastor Dr. Zabron Ayera oyoboigo utenenerete chisemi ase conference eyo ya Nyamira. They not only serve the nation, they serve the group, and they serve in the international space. Girls, we are proud of you. That's why we are here today, to celebrate together with you this great grand rally. We are a big team whereby we have professionals from all cadres of life, including the pastors, including the lawyers, including the teachers. Bosio pogosie kwa wechikuru ewiki egocha nigo umwarimu monene bweskuru eyeiga Madam Jane Nyanumba abasemire abayibori kubarenda abana babo bya kubagocha asomotimoko eryo baitange kurwasibiria ndake birabasarerie amagima abo puna amarito agengyo ukwibwatirania n'ubutumiki bwa mariogo atancheiri owesoanani na mangana apoda egati ya yande kwanira abayibuli baitu in a very special way. Abana abayiga mambyende ngocha bale gotanga serusa y'umukenyukana muhire chingaki kukwana n'abana baino abaisike n'abamura mejande twanyora bonsi rimwe tuko bagekorengana mubategerere mubagayane mangana baratware naende mubaho basemi bwa bene twanyore nga guidance and counseling yego kori biyasa abana we prepare kusiba manyanga kira abanyore ase bosi kwetani ayo mwenyulinga ebinyuwa mbiro birobiro bakiye baitale na birobi abana baita Banyaruka bamanyenga kabaratale bobe mwana mangara banyore amarito no kuru school mapema kubona bakarengere teenage pregnancy that can
have them drop out of school. Hingo ripotera Getembe kurwase skuru ejiga ya Sirunga egotoka ewodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Nje Fatigad Isemba. Murike ito fatigede Gisemba mbiamono sorobotioru asenchira ereyo boikiranu kegima na togos kabosioni gomo seneta we county ya Kisii umoske Richard Momoi Mabonyonga atebire buna abagusi gose eganganero gose mirobirne gendrete asabagusi bonse barache cross kiama ekemo ekikirache komuru komosokia umurwanereria we kirogo kyobora ibwense ase chikora cyo mwaka bwechiribere 2025 gose 2027 asumuskonyonga atebire buna umoske Dr. Fred Matiang'i nere urache gosoka kuragusi kurwanerera osinero bwate eganga yo kuriga kiro kyo burai bwense asbono abolya bara abagusi bonse go chama bunari bo erimo nabuna ebisa kubinde eri kumubwata omugusi omwabo okoboko na kumutambokia na kwaneke buna na achikora ensi ya Kenya. It might make me understand that excellence must be rewarded and mediocrity thrown away. That is what my Catholic school did to me. So I want to tell all you girls here, work hard, make sure you read hard, speak good English. Hata Kiswahili ukitaka unachanganya. Tumeelewana? Ukitaka kupiga bongo si unachapa. Ama ni ile ngine mnasema tufanye nini? Mnajua, I want to say, prepare yourself for tomorrow. Because nobody will take care of you unless you take care of yourself. Waziri, you've done so well. You made an announcement the other day. I want to ask all the teachers who are here, please, walimu, don't say no. You release the names of the students whose certificates you have to the Ministry of Education. Release the certificates of the students. We are going to give you money to recover from that exercise. That is what the National Assembly and that is what the Senate wants to do. Morally, I want to end up the president. You must do when you can do it. We just go to solar, go call it. Akaram karikamara niya call it. Polytechnic gate. Labo komirangene morally. Finally, the reality we face today in Kenyan politics, I will say it today here without contradiction, with utmost respect. Kenyan politics is based on arrangements and programs where political parties negotiate for what they take to their counties and areas. We have decided that as a community and as Kenyans, we are also going to set up our own political party. We are going to produce our own candidate who will negotiate with the president and all the other people who are running for political office in this country. And that candidate is none other Fred Okengo Matiang'i. Magigajo umuraibwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto kumotoma umuraibwe kiama kirigia ODM muske Raila Odinga gocha asenseri ya South Sudan eriko kokora chinkwana no umuraibwensi yo muske Salva Kiir eriko rigere chinchira na boyi bitambukiro barachikumukia bunenjira ya moyo koreta umurembe asense yo murago borero ni muske Raila aira na imensi ya Kenya ase airera chinkwana gosairera igatiali bakwanerite amono umuraibwensi yo ya South Sudan. Jana nilienda huko Juba, Sudan ya Kusini. Vile mnavyojua hali ya usalama katika Sudan ya Kusini imedhoofika kwa sababu ya tofauti baina ya viongozi huko. Juzi makamu wa rais wa Jamhuri ya Sudan ya Kusini Dr. Riek Machar alishikwa, aliwekwa kizuizini, hii pamoja na mke wake. Inasemekana ati juzi moja wa jemedari moja na karibu watu 10 waliuawa katika mji wa Nasir ambayo iko kaskazini ya South Sudan, ambayo wanaita Upper Nile, karibu na mji wa Malakal. Sasa
wanasema wanafanya uchunguzi na kuna washukiwa ambayo wanasema walihusika na mauaji haya. Hawajasema kama Dr. Riek mwenyewe alihusika, lakini wakati huu naweza kusema ati hali ya usalama katika Jamhuri ya Sudan ya Kusini inatatanisha sasa. Na mimi mwenyewe nilijaribu nikauliza kama naweza kubaliwa niongee na Dr. Riek Machar, lakini hawakuniruhusu kufanya haya. Na ekero serikali yensi ya Kenya egendete kubeka ibitambukiro eriko na kyabunangurwania bare na boigo eriko kora okunirwa kwa basubati na boigo kisegi chigenka nigo bono umurikyo butambe ase wizara ya agenda umuske ani wa ng'ombe aisoke na kugikirege kore aso musubati osasa umwana umunyaroka bwe myaka 15 nebere abetereretigwe konywa omwana umugaka bwe myaka 55 korwe county ya Wajir korendekero umunyaroka oyo anyara gukana na kwanga nigo abantu bensemeyo baimugete getambukiro na komongenta omunyaroko oyo asabona musubati ani wa ng'ombe atebire nige serikali irache gukora ubutuki eriko bwata na kubeka osekobeka byara egati abantu bali babwateranetwe ase oboiti bw'omunyaroko oyo eriko nekebona omunyaroko oyo ngonyorari obwene bwabo asatebire buna nige serikali irache kobeka omukya eriko nekebona abasubati ngonyora bare obwene bwabo na tibari kuunererwa nondo bwense kurochinga na bwego chifamira chiri bakorwa. Girl Eden Abdi, a 17-year-old minor, was subjected to inhuman treatment through forced marriage and brutal murder in Wara village, Hadado sub-county, Wajir County. Reports indicate that girl was murdered and her body was burned beyond recognition after resisting a forced marriage to a 55-year-old man, a clear violation of the Children's Act. As the Ministry of Gender, Culture, the Arts and Heritage, we strongly condemn the continued use of harmful practices to justify violence against women and girls. We know that culture is dynamic and it evolves over time, and therefore no individual or group should hide behind outdated traditions to commit atrocities. Mwancho mweria roboti orurwa ani wa ng'ombe na rogo chigotoira asu mutumuko moke ase studio ya kabere togende chituka korene ngwira na tore ase kagetari getambe toskari ngwira na tore ase ntunde ya kabere na boigo ya mwero ase kionga e weekend chinsenye chobutuko boiga. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eluku ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ya ndaunsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasaje kurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabati yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochukunyaraka bo gutumika kinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa kasure asobwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho Moria karibu sana nande asentunda ya kabiri na wege ya umwere ye kionga chinsa inye weekendi kuro Getembe Television togendre mutwe. Na chingaki imburege ndrete gotoa asi chinsemo imensi ya Kenya eginto kiri kyomugoko anena munugo tia sabere michingaki chiga wagendete gokomera gosego simekanigo bono umunyakerogo asi kamati eretenete oboyo bwe serikali gose National Fertilizer Technical Committee Rashid Kator aborira bagire mibonsi kogenda simeka na sate anekeria baribuna ni gwa serikali yaretire obuyobozi saine na tibo gochia korema asibona borira barimi bari batumika obuyobozi serikali kuro birengerero byabo na boigo igatiaria obuyobozi wabareteire. Lengo la kuja kutembea hapa hili gala la Thika siku ya leo la National Cereals and Produce Board ni kuangalia ile idadi tuko nayo kweli katika takwimu zetu kwenye computers. Tunajua ni ngapi zimeingia leo, ngapi zimetoka, lakini pia tunapenda pia kuwaona wakulima, tuwasikie vile wenyewe wakulima wanasema, kwa sababu mawazo yao pia yatatusaidia kuhakikisha ya kwamba hii kazi tunayofanya, je, inasaidia kweli ama kuna upungufu fulani, ndio watupatie maoni zaidi tuweze kujua. Lakini baada ya vile kutembea hapa na baadhi ya magala mengine, tumeona ya kwamba tuko na fertilizer ya kutosha, na pia tumetembea tukaona ya kwamba wakulima wametuuliza jambo moja ama mawili, ya kwamba wanapokuja wao ni wengi, na katika ile process ya kuthibitisha kitambulisho ile mtu anataka ameredeem, kwa vile ni wengi, wengine wanakuja mapema zaidi hadi saa 12 ama saa 11. Maofisa wetu kutoka NCPP wanajaribu kuwasaidia, lakini wakulima ni wengi. So pia tumeongeza wale wanaitwa wafanyikazi wa muda, yani casuals, kidogo kujaribu kuweza kusaidia. Kumbukeni sisi sote ni wakulima na mvua yote tumeona kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kila mtu amejitokeza. Lakini hiyo tunaendelea kusaidia. Upande wa mbolea, siku ya Jumamosi tulikuwa Mombasa na kulikuwa na shehena kadhaa ambazo zilibebwa na SGR kupelekwa katika sehemu tofauti, ikiwemo Syokimau, vile vile Naivasha, ili kila gala ambalo liko sehemu ya karibu na Nairobi pamoja na hii sehemu ya kati inapata mbolea, kwa sababu wakulima wamejitokeza kwa wingi. Tukiendelea kuongea kuanzia Jumamosi tumesongesha zaidi ya, maanake tuko na lengo ya kutoa ile ambayo iko Mombasa karibu milioni 1 ya magunia. Kumbuka tayari tulikuwa na stocks zingine zinaendelea. Kuna zile zilibakia wakati wa short range, zikaanza kutumika wakati wa long range, na siku ya Jumamosi nili flag off another 1 million. Kwa hivyo zinakuja zikitumiwa SGR, pia zikitumia malori ili zifike sehemu tofauti. Mimi nimekuja kuchukua fertilizer hapa kwa board
kwa bei ni mzuri juu anauza 2,500 na ninasema asanti kwa serikali. Patare zangu tutatumia kwa mbembe, mahindi na mboso na makorofia. Na korwa sensemeri yechisemi ekiombe kia boro kia abanene beti skuru choboroso kemanyekere una Kenya Primary School Heads Association KEPSHA ni gabono kia ruro gosaba gochase serikali wetere wizara yechisemi kogendera gosira umurobiro CBC ere kwene kiabuna umurobiro yo ngoikiranore anana monokera aboro kiwa abatangani b'umurobiro bare grade ya kyanda bagochi kogenda senior secondary school omwaka ogocha asibate be barobuna aboro kyani ko bakorera ensemo yabo na nigeira abe bya serikali kerera abe kemirobiro isaine ere gosira oserere gokora ensemo yabo bunenjere yemo yo gosira aboro kiwa b'umurobiro yo. In full realization of the calling, I assume, as the national chairman of the Kenya Primary School Head Teachers Association, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the association. The competency-based curriculum presents an opportunity to transform education and prepare learners for the future. However, its success depends on adequate resources, well-trained teachers, and responsive policies. KEPSHA, therefore, will remain at the forefront for advocating for necessary reforms to ensure that CBC implementation is seamless, effective, and beneficial to all learners. We will work closely with policymakers to address the challenges that our heads in primary and junior schools face in implementing the curriculum while ensuring that education quality remains uncompromised. Na togo chigokorera ni gobo mobwa engineer anene mono ase abanyagitari bose obo mobo manyakaide buna Association of Medical Engineering of Kenya AMEC barure okoboria gochase serikali wetera ewizara yobochenu ko barosere ekiumbe kikirachi ko banekeria oborendi na boigo koreta obwene bwabo anene mono chinga kichiri bare ase obokorere gose bakonya abaroire chinyagitari. I Vincent Allo, having been appointed. For us to actually be able to streamline this, we are coming up with this bill that we are now passing through the Ministry of Health to be able to help us to regulate the training, to regulate the practice as well. In any streamlined government, you want any healthcare profession to be held accountable for whatever it is that they are practicing. What we are really vouching for, to even avoid these junkyards, is to have preventive maintenance. Preventive maintenance can only be achieved if we have enough biomedical engineers employed at the facilities. To pick that BOITs and fast track it, so that in the next few days we have a bill that can regulate. We have over 5,000 biomedical engineers trained in the country. And that's a good number that if these people are not regulated, for sure. And we're only regulating training, registration, licensing, and practicing. We are not touching the products because the bone of contention is the products. So as an association, we are advocating this so that the PS can really save this situation so that we can, because we are ready to assist him to run the ministry as professionals because our work entails ensuring that Mwancho Muriana rayo korase mesa ye kionge weekend chinsa nyina boigo chinsa ibere chobo tuko boiga senchira yo wekeranu gokweranira yo bia ayo mwancho Muria kwira chinga kichao kwa berko gotengera imirobrionsi ya Getembe TV anene mono ekionga na boiga abariki baito amangana bali bayimokie getambukero kyabo na kobeka chikambi cyabo chinsemo aho na gotwariganiria ayayiga na wetu ngweba muri kweto haroni ototo nyangiri oyore gonkonya buna oyore onkonya na kwenekya buna ayayiga nsingo wekera aye omwancha omurinje ngatere nyabuga habira kariri cross studio kabina kweneke muna chibiche chigena mariogi wekerachire asenchira yobokera ntwakwanere borigero borobya korende toko gotiga asomorobero bomuburera oyokoretwa na Lucas Mugaka bye bye tumirande tukure ange asekiyonga chinsa isana naibere na boigo chinsa ikomi chamaragoba. Hold on. Wait.
gwa tocha krigen tukilia na mutikunga mwabuchire ryogi mutinje MC bono mwali gutika mutulie kabisa mutulie mukiria maryogi inche ngokambaga Najua itawauma, najua ni uchungu, najua itawakera, lakini William Samuel Ruto is a one-term president. Na rumuske Uhuru Kenyatta kurumuino gaiga mwita hona ai kwaringo muske jinga gichiria na kwaringo murai numwite kendrete imensi ya Kenya kabisa muske na kuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, una responsibility. Unaangalia wale wengine kwa TV tu, ukiwaangalia vile wanaendelea. Wacha kuniletea maneno my friend. Sirasia uko sawa. Wananiita Rigathi, Rigiji, Baba Kevin. Baadaye amejifanya anijui, ananiita Mkabila. Stop talking about me. Tunaelewana? So daktari, medicine is a medicine. Batijo nje wakwandiri kuri medicine yiga kikitambi sana community bono. Hiyo sasa hiyo ni dawa ya daktari aliniandikia mimi, sio ati nini. Hiyo ni daktari dawa, mtu unaweza kuja daktari, unaweza kuwa injected na kio kutumia, unaweza ipuliza hivi. So daktari, medicine is a medicine. You will take it as the doctors have prescribed for you. Muskirira na igure kurumuna bakari ku bakotenga wasuri serikali ime tukuri kugira ba Kenya na maine. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapo na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Orangetu Ruto kwa Ruto korangireti. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi ni baki, msimamo yangu haijabadilika. So if we allow this thing of worshiping Raila, worshiping sijui nani iendelee, sisi nchi yetu ya Kenya itaenda kupata ukombozi maybe 50 years from now, 30 years from now. Usikitu yukanchi ngutikire Mike igan karante vya ke ngakiroji. Raila Odinga, sisi hatuna shida na wewe. Kwa hivyo mzee, wewe kula polepole, umeruhusiwa ukule pesa ya uzee, hata ya Kasongo ni ya uzee, kula kabisa. Ruto igono igwete. Shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka. Sisi tegemeo letu ni Mungu. Mwende msome Biblia. In future tutakuwa careful. Sababu hii kodoo imekuja, tukifikiria ni kodoo, tumeweka na zile zetu, imekula zote. Kai muskiz Sirasia ingwete nguwa kunua ingwete nguwa chezo nguwa akwa but walinipata kwa kona. Next time they will find me, they will see my true colors. Kama unataka kupigana, ende ulize kule Ingestina Chieng. Mpaka saa hii sikio yake moja ifanyi. Mwire igo round ye ucha kore gintu kiri wako de kuro matuka maega. Tina kwa na kende. Mtajaribu kuniambia tatizo. I will post and post. We will go to post. In fact, we are not stopping at any given point. Sasa hivi national. Sasa hivi utakinisongea papa, ukinisongea. Ngono. Kama unataka kupigana, ende ulize kule Ingestina Chieng. Mpaka saa hii sikio yake moja ifanyi. Ngono. Moskeruto tuira ase kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi za William Ruto. Bwana, kila uchawi ya kudanganya makanisa na kuwapumbaza tumetubu. Tunaomba hii Kenya Bwana ipate injili ya ukweli. Kwa sababu Biblia inasema Revelation pale karibu mlango wa 12. Inasema siku za mwisho watakuja wale ambao ni waongo, watakaa mdomo mafuta, wanafanana na injili ile ya ukweli. Na ukiwaona wanaquote Biblia mahali ile inalenga hawa sawa. Muskirto turasa umire buku maega turasa ko uchimutuka ika. Exodus 20:16, the following verse, which says, "Do not bear false testimony." Nchekebe kai ayuna yeno. Shetani ashindwe. Ukitaka kujua nchi iko na Mungu, sauti ya wanabii na watu ya kanisa inapewa heshima.
Shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka. Kai ayuna yeino goikira nongo kiro musmaringa pa o moro balibu bure nje rukasmoka na chire. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagiti showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na woigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated aswigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia aye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green obutambe yegwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyueranye neduka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.